Ndabasuhuje ndabifuriza kugomba kugira ibihe byiza abakurikiye Juri TV. Ni ibiki bigezweho muri aka kanya? Perezida Paul Kagame yahawe impamyabumenyi y'ikirenga PhD y'icyubahiro. Naho Rura yatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri petrole. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agatsiko kagerageje kudeta kagiye kugezwa mu nkiko. Muri icyo gihugu kandi FARDC itangiye gushinja imitwe imwe ya Wazalendo gukorera M23. Naho muri Sudani mu ntara ya Darfur ingabo za RSF zirashinjwa gukora ubwicanyi bushingiye ku moko. Israel yo irategura intambara yeruye no kuri Hezbollah. Putin we yaburiye ko Uburusiya bushobora gutanga intwaro zo kurasa uburengerazuba. Ngizi ingingo nkuru zigize amakuru mwategure kandi mujye kugezwaho nanjye Alex Ntawigenera mbahaye ikaze. Amakuru yacu reka tuyatangiye kwivuga ko Perezida Paul Kagame yahawe impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro mu bijyanye n'imiyoborere rusange yashyikirijwe na kaminuza ya Yonsei yo muri Korea y'Epfo. Umukuru w'igihugu yahawe impamyabumenyi kubera uruhare agira mu kwimakaza imiyoborere. Perezida Kagame nyuma yo guhabwa impamyabumenyi yashimiye ubuyobozi bwa kaminuza Yonsei avuga ko ari ikimenyetso cy'icyubahiro cyahawe u Rwanda. Yunzemo ati ni inshuro ya kane ngeze muri Korea ariko iyi niyo ya mbere ngeze muri Yonsei campus. Nifuza ko ubucuti bwacu bwakabaye bwaratangiye imbere cyane. Yonsei iri muri kaminuza nziza ku isi kandi ndishimye ko u Rwanda rwahujwe nayo. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko yishimiye kongera kubona inshuti ye magara Ban Ki-moon wigeze kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Yavuze ko Ban Ki-moon ari mugenzi we kandi u Rwanda rumufata nk'udasanzwe. Yonsei University ni kaminuza ikomeye cyane kuko ari imwe muri eshatu zikomeye muri Korea y'Epfo. Iyi kaminuza yashinzwe mu 1885 ifite ibigo by'ubushakashatsi 178 bishamikiyeho. Naho Rura yatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri petrole. Ibiciro by'ibikomoka kuri petrole byagabanutse mu Rwanda aho kugeza ubu litiro imwe ya lisansi igera ku 1663, naho iya mazutu ikagura 1652. Ni ibiciro byagenwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere n'inzego zimwe na zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Rura yatangaje ibiciro binyuze mu itangazo yashyize ahagaragara rivuga ko ibi biciro bishya byatangiye gukora kuva ku munsi w'ejo isaha ya 3 z'ijoro. Litiro imwe ya lisansi yagabanyutseho amafaranga 101 y'amafaranga y'u Rwanda kuko igiciro biheruka yashyizwe ku 1663, mu gihe mazutu yagabanyutseho amafaranga 32 kuri litiro, aho yavuye ku mafaranga 1688 kuri litiro ijya ku 1652 ukurikije ibiciro byari bisanzweho. Rura yasobanuye ko ihindagurika ry'ibiciro rishingiye ahanini ku ihindagurika ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli rikomeje kugaragara ku isoko mpuzamahanga. No mu karere ka Rubavu urukiko rw'ibanze rwa Gisenyi rwarekuye Nzahimana Evariste umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe nabo bari bafunganywe. Bari bakurikiranyweho icyaha cyo kuzimiza cyangwa cyo gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Gitifu Nzabahimana Evariste yarafunganwe nabareberaho Nsengiyaremye Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ryabigize ndetse na Niyonzima Alexandre ushinzwe amakuru mu kagari ka Ryabigize. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Mukarugwiza Mukunzamina bwasabaga ko baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kuko butararangiza iperereza ku cyaha bakekwaho. Icyo cyaha cyakozwe ubwo umufundi wubakaga urupangu yaje kubona igice cy'umutwe w'umuntu akabimenyesha umukuru w'umudugudu, nawe akabimenyesha umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ryabizige, nawe abimenyesha umuyobozi w'umurenge wa Cyanzarwe ngo ntihagira icyo babikoraho. Mu kwiregura bose bahakanye ibyo baregwa. Gitifu Nzabahimana Evariste n'abareberaho Nsengiyumva Emmanuel bahakanye guhisha amakuru kuko ibyerekeranye n'uyu mubiri babimenye tariki ya 23 Mata 2024 mu nteko z'abaturage. Bihabanye n'ubushinjacyaha bwemeza ko aya makuru bayamenye tariki ya 5 z'ukwa 4 2024 ukimara kuboneka. Bwasobanura urukiko ko nyuma y'uko babimenye bagize icyo bakora kuko basenye igipangu ndetse haboneka n'ibindi bice by'uyu mubiri. Niyonzima Alexandre ushinzwe amakuru mu kagari ka Ryabizige ku ruhande rwemeye ko yahageze akabona umutwe w'umuntu wabonetse ndetse ko yabimenyesheje ushinzwe umutekano mu rwego rw'umurenge ndetse ko umuyobozi w'umudugudu atabwiye gitifu w'akagari ariko yabimusabye kubimumenyesha bagakora raporo. Nyuma kwiherera inteko y'abacamanza ategeko Nzabahimana Evariste bareberaho Nsengiyumva Emmanuel na Niyonzima Alexandre bafungurwa by'agateganyo. Iperereza rigakomeza bari hanze kuko nta mpamvu zikomeye zihari zatuma bafungwa by'agateganyo. Bakaba bagomba gukurikiranwa bari hanze kuko ibyagezweho n'iperereza ry'ubushinjacyaha bidahagije kandi atari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha bakurikiranweho. Tariki ya 21 z'ukwa 5 2024 nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwabataye muri yombi ndetse bafungirwa kuri sitasiyo ya Ribu ya Kanama ku kirego cyari cyatanzwe na Ibuka. Tujye mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agatsiko kagerageje kudeta kagiye kugezwa mu nkiko.
Leta ya Kongo itangaza ko igiye kugeza mu butabera agatsiko k'abantu 53 bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Biteganyijwe ko kwa gatanu tariki ya 7 z'ukwa gatandatu 2024 bagizwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Ndoro, aho baburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Garniso muri Gombe mu mujyi wa Kinshasa. Abo bantu ko ari 53 bose baregwa ibyaha bitandukanye birimo iterabwoba, kugerageje kwica umukuru w'igihugu, gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, ubwicanyi no gushyigikira iterabwoba. Urwo rutonde rw'amazina 53 bazagezwa mu nkiko barimo Maranga Christian ufatwa nk'uwari ku ruhembe mu gutegura kudeta, kimwe na Marcel Maranga na Taylor Krista Thompson. Harimo kandi Abubakar Bakundawo, Barikabe Trésor, Abraham Kasongo, Karekere Eric, Tikimo Gunuma Makuru, Barenga Kaza Foli ndetse n'abandi. Aba bagabo biraye ku biro bya Palais de Nation bya Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri muri komine ya Gombe mu murwa mukuru wa Kinshasa, bavuga ko barambiwe ubutegetsi bwa Tshisekedi bityo bashaka Zaire nshya. Hagati aho umuryango wa Taylor Krista Thompson uvuga ko nta gitekerezo na busa ufite ku kuntu yisanze ku kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi ariko ntibyagerwaho kwabaye muri Gicurasi. Taylor Thompson imyaka 21 ubusanzwe atuye muri leta ya Utah muri Amerika. Nibwo bwa mbere yarakoreye urugendo hanze ya Amerika ari kumwe n'inshuti ye Marcel Maranga, umuhungu wa Christian Maranga watangajwe ko ari wo wari uyoboye iryo gerageza ryo guhirika ubutegetsi. Umuryango wa Thompson uvuga ko nta makuru ufite kuva icyo gihe ndetse ko ubutegetsi muri ambasade ya Amerika i Kinshasa butemerewe kumubona. Amakuru avuga ko kugerageza guhirika ubutegetsi bwateguwe na Christian Maranga, umunyapolitiki ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbere wari warahunze yishwe arashwe n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Abantu 6 biciwe mu bitero ku biro bya Perezida Felix Tshisekedi no ku rugo rw'umuntu we wari hafi muri politike Vital Kamerhe, icyo gihe wari utaratorerwa kuba umukuru w'inteko ishinga amategeko. Mu batari muri yombi harimo abafite ubwenegihugu bwa Amerika 3 harimo n'uyu Taylor Thompson. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko iyo minisiteri yasabye ko abayobozi b'ambasade bagera ku munyamerika uwo ari we wese wafunzwe nyuma ya kudeta, ariko ntibabyemerewe kugeza ubu agatsiko k'abantu 50 gategerejwe kugeza imbere y'ubutabera. Muri Kongo kandi FARDC itangiye gushinja imitwe imwe ya Wazalendo gukorera M23. Ubuyobozi bwa FARDC mu gice cy'amajyaruguru bushinzwe aka gace kuva Kanyabayonga kugera Goma bwasabye imitwe yitwaje intwaro yose yitwa Wazalendo ikorera mu karere ka Beni, Butembo na Rubero kwimenyekanisha ku mitwe ya FARDC yegereye ingabo zabo. Ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirashinja umwe muri iyo matsinda ya Wazalendo gukorera n'umwanzi muri zone y'imirwano hagati ya FARDC na M23 ikikije Kanyabayonga, nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi ikomeza ibivuga. Byagaragaye ko mu gace karimo imirwano yo kurwanya M23 hari abarwanyi ba Wazalendo bakina umukino w'umwanzi. Mu gikorwa cyo guhindura ingabo zacu Kanyabayonga hari bamwe bateje urujijo kandi ko kwitiranya ibintu kwabaye ishingiro ry'ubwoba mu baturage. Niyo mpamvu abayobozi b'ingabo bashinzwe ibikorwa by'amajyaruguru bategetse ko bamwe mu bayobozi ba Wazalendo bamenyekanisha abarwanyi babo no kwerekana ibimenyetso byihariye bibaranga ku bayobozi b'imitwe ya FARDC ibegereye. Ibi bikaba byasobanuwe n'umuvugizi wa Sokora ya mbere mu majyaruguru y'Irasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Colonel Maki Azukai. Kubwo amatsinda afitwe ibibazo cyane na y'imitwe ya Front des Patriotes pour la Paix, ya Kabido na Union des Patriotes pour la Libération du Congo, ya Kambare Mayani. Nkuko Colonel Maki Hazuka yabitangaza ngo nyuma y'amasaha 48 abatazubahiriza aya mabwiriza bazafatwa nk'abanzi ba FARDC. Colonel Maki Hazuka ati abazanga kuyubahiriza bazafatwa nk'abanzi ba FARDC. Kugeza ubu twibasiye Kabido na Mayani kuko aribo matsinda akomeye. Hashize iminsi itari mike FARDC rwana na M23 yigaruriye uturere twinshi hafi ya Kanyabayonga. FARDC irashaka kubirukana ahantu ariko bakomeje kwibera ikizamini, none batangiye kwitana ba mwana n'abafatanyabikorwa bayo. No muri Sudani ingabo za RCF zirashinjwa gukora ubwicanyi bushingiye ku moko. Ingabo za Rapid Support Force zishe abantu 9 bishingiye ku bwoko bwabo ubwo bahungaga amakimbirane akomeje kubera El Fasher, umurwa mukuru wa Darfur y'amajyaruguru, berekeza mu mujyi wa Merite. Kuva ku itariki ya 10 z'ukwa gatanu umurwa mukuru w'amateka washenwe n'intambara zikaze hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwaje intwaro wa RCF, bituma hapfa abasivile benshi ndetse n'ibikorwa remezo birangirika. Nubwo amahanga ndetse n'akarere bisaba kwifata, RCF ikomeje igitero cyo gufata umujyi usanzwe uremerewe n'abahunze. Barerwa kandi kuba bararashe nkana
bagera ahantu hatuwe n'imbunda nini bahatira abaturage guhunga. Mohamed Jedo ufitanye isano n'abantu bishwe yabwiye Sudan Tribune ko ingabo za RSF mu majyaruguru ya El Fasher zahagaritse imodoka yari itwaye abasivile bahungiraga Imeriti. Bategetse abasore 9 gusohoka mu modoka barabarasa imbere y'imiryango yabo. Yizere ko ubwo bwicanyi bushingiye ku moko kubera abarwanyi ba RSF bashinjaga abahohotewe gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya RSF mu nkengero za El Fasher. Mu murwa mukuru wa Libani i Beirut, ingabo za Libani zarashe umugabo witwaje imbunda wari uteye ambasade ya Amerika. Abasirikare ba Libani barashe kandi bafata umuntu warashe kuri ambasade ya Amerika i Beirut nk'uko ingabo za Libani zibitangaza. Ibitangazamakuru byabo byavuze ko abaye kurasana n'abagabye igitero uzwi gusa ko afite ubwene gihugu bwa Syria mu minota igera kuri 30 mbere y'ifatwa rye. Abayobozi b'ingabo na ambasade bavuze ko abashinzwe umutekano batabaye vuba muri icyo gitero, ariko umuzamu wa ambasade yakomeretse. Intambara muri kariya karere zikomeje kwiyongera nyuma y'ibitero byambukiranya imipaka hagati y'ingabo za Israel n'umutwe wa Hezbollah muri Libani bifitanye isano n'intambara ibera muri Gaza. Ibi bikorwa byambuka imipaka bya Israel na Libani byimuye abantu ibihumbi ku mpande zombi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yateguje ibikorwa bikomeye byo kurwanya Hezbollah ubwo yasuraga umupaka. Nk'uko ibitangazamakuru bibitangaza ngo wagabye igitero yarashwe n'igisirikare cya Libani, yari yambaye ikositimu yirabura yuzuye amaraso yanditseho leta ya Kisilamu mu Cyarabu no mu Cyongereza mu mpine IS. Impamvu y'igitero cyagabwe ku nyubako irinzwe cyane Beirut ntiramenyekana neza. Nkuko twari tubikomeje mu nkuru itambutse, Israel irategura intambara yeruye kuri Hezbollah. Mu gihe amaso ahanzwe ku ntambara iri muri Gaza, Yerusalemu ho baremeza ko hasigaye gufata icyemezo cya nyuma indi ntambara yeruye igatangira mu majyaruguru y'iki gihugu yikazaba igamije kurimbura Hezbollah. Ni icyemezo cyatangajwe n'umugaba w'ingabo w'iki gihugu nyuma y'uko kuwa kabiri Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yasuye ingabo ziri mu majyaruguru y'igihugu cye ahamaze iminsi haraswe ibisasu bya Hezbollah. Iyi Hezbollah ni umutwe urwanya Israel ushyigikiwe na Iran, Yemen n'ibindi bihugu by'Abarabu bitabanye neza na Israel. Uyu mugaba mukuru w'ingabo yagize ati: "Twamaze kwitegura neza nyuma y'imyitozo myinshi twakoze nk'ingabo kandi ku rwego rw'igihugu kugira ngo dutangize intambara ku majyaruguru." Iki cyemezo avuga ko kimaze iminsi kigwaho nyuma yo kubona ko umwanzi wo mu majyaruguru witwa Hezbollah akomeje kwibasira Israel. Netanyahu nawe yasuye ingabo ze ziri mu majyaruguru y'igihugu cye ahitwa Kiryat Shoma azibwira ko zigomba kwitegura ko mu minsi iri imbere zatangira intambara. Avuga ko umuntu wakwibwira ko yarasa muri Israel hanyuma yikarenza akaguruko kandi yaba yibeshye cyane. Uyu muyobozi avuga ko ibitero Israel itegura kugaba mu majyaruguru yayo bizaba biremereye cyane kandi izabikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Avuga ko abarashe ku gihugu cye bagomba kubyicuza byanze bikunze. The Jerusalem Post yanditse ko guverinoma ya Israel iri gushaka uko yahamagaza abaturage ba Israel bahoze mu ngabo bakaba baragiye mu kiruhuko kugaruka bakifatanya n'abandi mu ntambara na Hezbollah. Iyi ngingo iri mu zaganiro n'inama y'abaminisitiri yayobowe na Benjamin Netanyahu. Hezbollah ku ruhande rwayo yabwiye Al Jazeera ko idashaka intambara yeruye, ariko ko nihagira uyishoraho izayirwana. Byavuzwe n'umuyobozi wayo wungirije witwa Sheikh Naim Qassem. Uyu mugabo yavuze ko ibitero bya Hezbollah kuri Israel bitazahagarara kugeza igihe Israel izahagarikira intambara muri Gaza aho iri kurwana na Hamas. Amakuru yacu reka tuyosoreze kuri ivuga ko Putin yaburiye ko Uburusiya bushobora gutanga intwaro zo kurasa uburengerazuba. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaburiye ko igihugu cye gishobora guha intwaro ibihugu hagamijwe kurasa ku bantu bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Putin yabitangaje ubwo yanengaga ko uburengerazuba bwahaye Ukraine intwaro zirasa mu ntera ndende. Ibihugu byinshi birimo Amerika byahaye Ukraine uruhushya rwo kurasa imbere mu Burusiya. Putin yabwiye abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru byo mu mahanga ko igikorwa nk'icyo gishobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Ibi yabivuze agira ati: "Niba umuntu atekereza ko bishoboka gutunga intwaro nk'izo mu karere k'intambara hagamijwe gutera ubutaka bwacu, ni ukuduteza ibibazo. Kuki tudafite uburenganzira bwo guha intwaro zo mu cyiciro kimwe n'izo uturere two ku isi twarasa ku bigo bikomeye byo muri ibyo bihugu? Ni ukuvuga ko igisubizo kidashobora gukorwa mu buryo bumwe, tuzabitekerezaho." Aha ariko Putin ntiyasobanuye ibihugu Uburusiya bushobora guha intwaro. Putin yatonanyije Ubudage mu bindi bihugu buherutse kubwira Ukraine ko ifite uburenganzira bwo kurasa ahantu h'imbere mu Burusiya hakoresheje intwaro zirasa mu ntera ndende zakozwe n'Ubudage. Putin yagize ati: "Igihe bavuze ko hazabaho izindi misile zizarasa ku hantu ho ku butaka bw'Uburusiya, ibi rwose bisenya umubano w'Uburusiya n'Ubudage." Perezida wa Amerika Joe Biden yahaye Ukraine uruhushya rwo gukoresha intwaro yahawe na Amerika ku kurasa ku Burusiya, ariko gusa hafi y'akarere ka Kharkiv. Ibiro bya Perezida wa Amerika bizwi nka White House byavuze ko Ukraine idashobora gukoresha ibisasu bya misile birasa mu ntera ndende byo mu bwoko bwa Atacms yahawe na Amerika mu kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Senateri wo muri Amerika n'umutegetsi wo mu burengerazuba
Kuwa gatatu yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko mu minsi ya vuba Ukraine yakoresheje intwaro za Amerika mu kurasa imbere mu Burusiya. Imirwano ikaze imaze igihe ibera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Kharkiv kuva Uburusiya bwongeye gutsimbura mu gice cyo ku mupaka wa Ukraine wo mu majyaruguru. Kharkiv, umujyi wa kabiri mu bunini muri Ukraine, uri mu ntera ya birometero 30 uvuye ku mupaka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Cameron yavuze ko ari Ukraine bireba kuba yafata icyemezo cy'ukuntu yakoresha intwaro yahawe n'Ubwongereza. Ashimangira ko ifite uburenganzira bwo kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine ivuga ko misile za Korea ya ruguru zirimo gukoreshwa imbere ku butaka bwa Ukraine, ndetse inzego z'ubutasi mu burengerazuba zivuga ko Uburusiya bumaze igihe bukoresha indege z'intambara zitarimo abapilote zizwi nka drone zakozwe na Iran mu ntambara muri Ukraine. Uburusiya bwagabye ibitero bisesuye kuri Ukraine mu kwa kabiri mu 2022. Uko kuburira uburengerazuba Putin yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru n'ibitangazamakuru byo mu mahanga mu nama mpuzamahanga ngarukamwaka ku bukungu mu mujyi wa St. Petersburg mu Burusiya. Yanaburiye ko uburengerazuba bwibeshya mu gufata ko Uburusiya butazigira na rimwe bukoresha intwaro kirimbuzi za nucleaire. Ubwo yabajijwe n'ibiro ntaramakuru Reuters ku byago by'uko ibintu byafata indi ntera hakoresheje intwaro za nucleaire kubera ibibera muri Ukraine, Putin yagize ati ku mpamvu runaka uburengerazuba bwemeza ko Uburusiya butazigira na rimwe buzikoresha. Dufite amahame ajyanye n'intwaro za nucleaire. Reba icyo avuga ko niba ibikorwa by'umuntu biteje inkeke ku busugire bw'igihugu cyacu, dufata ko bishoboka kuri twe gukoresha uburyo bwose dufite. Ibi ntibikwiriye gufatanwa uburemere buke mu buryo bworoshye. Putin yanapfobije igitekerezo cy'uko Uburusiya buteganya gutera ku butaka bwo mu muryango wo gutabarana bw'ibihugu bimwe by'Uburayi na Amerika OTAN. Yagize ati ntimukwiye gufata ko Uburusiya ari umwanzi, ni mwebwe gusa mwibabaza kubera ibi. Ibyo murabizi. Batekereje ko Uburusiya bwashaka gutera OTAN. Mwarasaze burundu. Ibyo ni ibintu biteganye bitazabaho ku mpande z'aya meza. Ninde wabizanye? Nta shingiro bifite, murabizi. Ni ubucucu gusa. Nshuti bakunzi ba Juri TV, ni naha dusoreje amakuru twabateguriye, tubashimira kwa mwari mwayakurikiye, turabarekera kuguma gukurikira ibiganiro biri kuri urubuga. Mugira amahoro.